V naslednjih minutah pa vam bo Miha pokazal prvega Opla. 120 let praznuje in v Rüsselsheimu se je lahko v njega tudi usedel. In bil tam, kjer se je vsa zgodba z Adamom Oplom tudi začela. 1862, ko je tovarna delala druge stroje, šivalne, pa tudi motocikle in kasneje šla v avtoindustrijo. No, tokrat pa so nam predstavili novo Opel Corso, tudi v električni različici. In okrog tega naredili pravo dramo, čeprav Opel ima že v znaku strelo in predvsem je z elektriko eksperimentiral že davno in ima veliko izkušenj s tem. No, spoznali pa smo tudi člane in sicer Ne, toliko zelo toliko ne, ampak eno izmed vnukin Adama Opla, ki nam je malo več povedala o tem, da so iz avtomobilske industrije šli v vinarske vode. Adam je bil zanimiv človek, on je zgodaj v svoje tovarne uvedel tudi obvezno zavarovanje delavcev. Veliko kasneje pa v Angliji ugotovijo prav v Oplovih tovarnah, da njihovo nogometno lokalno moštvo, da če v nedeljo zgubijo tekmo, je na liniji proizvodnji v ponedeljek veliko več težav in zastojev v produkciji, kot če zmagajo. No, zato so vložili veliko denarja v lokalni klub. Ja, me zanima, kaj se je zgodilo potem, ko so jih prevzeli Francozi. Sedim na avtomobilu, ki so ga naredili leta 1899, to je 120 let nazaj. In ja, je znamke Opel. Opel Patent Motorenwagen. Founded by Adam Opel, he's got 5 sons and at least 4 of them were thrilled with working with engines and constructing whatever. And it came out after the bicycles, the cars. Toda Opelstadt, kot lahko kličemo Oplovo rojstno mesto Rüsselsheim, ni bil vselej pod komando Adama Opla. Je pa družina tudi pod 80-letno General Motorsovo kontrolo ostala tesno povezana z znamko. My great-great-great-father was Adam Opel, so at least I have engine in my blood. Luckily, I can say Henry Opel, the third son of Adam Opel, he bought a winery in 1900, the Opel Winery. A z nakupom vinogradov se vendarle še ni začela doba novega pogonskega energenta. Ta avtomobil poganja gorivo, ki v svojem gorenju v zrak spušča neprijetne vonjave. No, danes pa smo na predstavitvi nove Oplove Corse, katere glavna novost je tudi to, da je lahko tudi električna. We made 3 promises. Opel will become sustainably profitable, Opel will go into the global markets, and Opel will go electric. Last year we achieved an operating profit of 860 million euros, which was an all-time record. We are going into many global markets now, in Northern Africa, but also back to Russia. And now, today, it's all about the start of a new era in terms of electrification. What is new in this new era? Well, we have a great history in terms of many projects in the past. We actually started 50 years ago with electric concept cars. Also, the Opel Ampera in 2012, which is a range extender car, was European Car of the Year. What is different now that we go into the big volume segments. Corsa is our best-selling car, so our strategy is make electrification available for many in the big segments, for the big selling cars and not for niche. Zdaj gre torej zares, pravijo. Elektrificirali so Corso. Luštkano malo Corso. It's more emotional than the Ampera. The Ampera was constructed. They wanted to be one of the first with E, and this is a car for everyone, a car for me. Toda za razliko od mnogih najbolj svežih električnih avtomobilov, Corsa ostaja model, ki bo na voljo tudi v bencinski in dizelski varianti. Je pa njena oblika zrisana s številnimi ekovzgibi, zaradi katerih pa deluje celo športno, je namreč mnogo nižja od dosedanje. It's about aerodynamic efficiency. It pierces the air much more efficient. From a design perspective, when people look at the car, they think it's much bigger than today's vehicle. It isn't. It's only fractionally longer. In fact, it's a little bit narrower than today's car. But what we've done is we've elongated the wheelbase slightly. We've stretched out many of the lines. So down the body side here, you can see these stretched lines. And particularly the roof line itself stretches all the way to the back corner. So all of these things give the optical illusion of it being lower.
yet the interior package is very generous. Naj poudarimo tudi dejstvo, da kot prvi mali množični avto ponuja matrične žaromete. Otipali in peljali pa jo bomo lahko šele proti koncu leta. Najprej v električni verziji, v Nemčiji ocenjeno na 29.000 evrov in ki nam bo omogočala 330 km dosega. No, 52 električnih kilometrov pa ponuja priključno hibridni Grandland, ki dopolnjuje Corsino električno novico.